Salibonani, siyabonga uNkulunkulu osigcinileyo, osigcinayo insuku zonke zokuphila kwethu. Njengabantu singaziphakamisi, singazitshayisi ifuba, singazethembi. Impilo yethu isesandleni sikaJehova sihloko esithandekayo. So yikho kuqakathekile ukubana silungise ubudlelwano bethu laye, simethembe, sithathe ithuba, sibale iBhayibheli, uthathe ithuba sikhuleke, sikhulume laye. Ngelizwi lakhe iBhayibheli uyabe ekhuluma lathi. Sithathe ithuba lokubana ukunyenyezela abanye abantu ngomusa kaMlimo. Njalo singakhohlwa ngenxa ubana zinsuku zokucina isiphila kizo, vele into esiziphilelayo lapha emhlabeni zinguthusi sihloko esithandekayo, yikukhonza uMlimo lokubusisa abanye abantu. So mina lawe silomnye umsebenzi okumele siwenze ngaphansi kwelanga, yikuphila kuhle labanye abantu, ukukhuluma kuhle labanye abantu, ukuphatha kuhle abanye abantu, abanye abangaphansi kwethu, abanye abancane kulathi, abanye abadala kulathi, kodwa wena unothile kulabo. Asibaphatheni kuhle izikhathi zonke. Ema-church siphathaneni kuhle. Lapho esihlala khona elayinini, abantu aba-opposite ngakini, abangemuva, asiphileni kuhle lapho. Emsebenzini sihloko esithandekayo, siqeda isikhathi esiningi sikhona ngale, asenzeni emsebenzini kube mnandi ngokuthi mina lawe siphileni kuhle labanye abantu. Umlimo asenzele kuhle, umlimo asiphathise. Sigcine sikhuluma ngenkosi eyako-Israyeli, inkosi yesizwe esabona amandla kaMlimo, isizwe esabizwayo ukuthi sibe yikukhanya emhlabeni. Isuka iflathela uNkulunkulu, echiya u-Elijah esithi ayebuza e-Ekron ngohlupho ayelalo. Asike nisizwe ke lapho kuncane ngamafitshane. 2 Kings seqile, sikhuluma ngochapter 1 sesibuya kuchapter 5 lapho, ngoba kulenye into emfuna zami ukuyiconnecta kancane laphana, silimukisane kumbe siyinanzelele njengabantu. Kuchapter 5 kukhulunywa ngenye indoda engayisiyo yako-Israyeli, indoda eyakwelinye ilizwe, igama layo kuthiwa nguNamani. Wayengukhomanda uNamani, wayengukhomanda omkhulu, eyindoda ehlonitshwayo. Ngicabanga ukuthi wayehlonitshwa azahlonitshwe la ngamanye amazwe. Angikhulumi ngelizweni lakhe, wayengumuntu omkhulu, eyicelebrity emangalisayo. Labafana nxa bedlala bedubula besebenzisa amathoyi babesithi bangoNamani, nanguNamani, beqamba ibizo lakhe kakhulu. Bhayibheli lithi lona kulenye into eyenzakalayo ukuthi uNamani, he was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him, asikubambela, the Lord gave him victory. This guy was not an Israelite, but kuyenzakala ukuthi nxa esiye empini afike anqobe empini yakhe. Bhayibheli bese lisithi kanqobanga ngenxa yokuthi wayekwazi ukulayinisa amasotsha, istrategy sempi wayesazi. Hayi, okwenza wanqoba ukuthi God gave him victory. Asikubambela. Lo ndoda engayisuye wako-Israyeli ubuya eselokunqoba okumangalisayo empini, but kuthiwa ukunqoba kwakhe ekuphiwe nguJehova. Izikhathi eziningi thina njengabantu siyaphumelela, siyanqoba, senza izinto, xa sesihlezi phansi sibe sizidumisa thina, sikhulume ngamandla ethu, sikhulume ngokuhlakanipha kwethu, sikhulume ngama-connection ethu. Kodwa bekumele ngabe singabuya sesinqobile, sajimba lokho esikujimbileyo, sihlale phansi
siphakamisa igama lenkosi sithi thina nginqobile because God gave me this victory. Kodwa yithi mina kungayisimi yikuthi into yimi isobe sandika udumo kasinikeni Jehova uduma sinikeni Jehova uNamani bamnika ukunqoba umlimi usuku zonke izikhathi zonke uyasinika ukunqoba sinqobe emhlabeni siphumelele emhlabeni kodwa sibe sesimlahla simkhohlwa sikhulume ngathi kulokuthi sikhulume ngaye lamandla akhe empilweni zethu phezu kokunqoba elakho kule problem ayelayo wayelobulephero ileprosi izolo bekuthiwa ngumkhuhlane olethwa yikuthi wonile phambi kobuso bukaNkulunkulu abakukhangeleyo bebesithi bona uphambanisile abangane bakaJobe bafika bakhuluma laye bathi bona hayi vumisono sakho wonile siyasabona uMiriam kuNumbers 12 benyeya uMoses Aaron okwalandelayo ukuthi waba lobulephero wavuthuka inyama wavuthuka lalindoda ngemva kokuphiwa ukunqoba ngumlimi kumbe ngxenye waqinqine ngasadumisa umlimi esezitshaya isifuba wasesiba lobulephero mina nawe akukhathalekile ukuthi lesikhundla esingakanani empilweni emulini yangakini emsebenzini sonke sile problem kaNamani eyeleprosi yesono kwasekusithi ukunqoba kwakhe konke lokhu kwasokuzovalwa icondition leya ilayo kwakhulunywa kakhulu ngomkhuhlane wakhe than ivictory yakhe ungakhangela ivila ngathi esemhlabeni la nxa ungaba ngumuntu onjani okuphuma kakhulu emaphepheni izigwenxa zakho hatshi iachievements zakho zempilo bantu abakuhlabela kakhulu lokuthengisa newspaper yikuthi ubani bani omkhulu wenze into enje embi lapha newspaper kayihlali labangela data bayayithenga bakwelede befuna ukubala izigwenxa zakho kuphela so kwasokukhulunywa kakhulu yikuthi la uNamani uyagula la nxa wenza uyagula yiko akumthethe ande abazodokotela abangayanga kodwa ukuyafundela ubudokotela bayawazi umkhuhlane ngokukhangela bahle bamqamba uNamani ukuthi hayi ayikho vele yikho then iBhayibheli lona ukuthi kuvese ngothula pha ebulweni lapho kwenzakala ukubana ba capture inkazanyana encane from Israel and she saved Naaman's wife. Then this little girl ngayibona uboss wakhe egula so eqhuqa uyamkhangela abese smile athena ngabe lundodo uyakwazi engikwazi nawuhlupho lwakhe soluphelile abese suka aye kumedem lapha athi yena enyenyeza. She said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Ngabe inkosi, ngabe ubasi, ngabe use uyasuka aye eSamaria kulomprofeti, umprofeti lo ngiyakwazi ubeyamsilisa. Ya kuyimi lawe usuthunjiwe ngithunjiwe ngiselizweni lokuhamba ngiyakwazi uyakwazi akulanto enzima
lebuhlungu njengokuba yi-foreigner. Khathesi kule COVID uze kuthiwa kuyavaccinatwa okuqalwa ngabo ngama-citizens. Lanxa kuphiwa imali, hayi kuyaqalwa ngabalelo lizwe. Ama-foreigners mbayimbayi. But this girl foreign. Mhlawumbe kuliwa bemthatha wathi uyathalaza wabona amasotshe gwazuyise. Wathi uyachibilika wabona benyathela unini ikhanda. Mhlawumbe berepusisi wakhe laphana lo nina ekhangele athi uyachibilika abone belayithi indlu yangakibi sitsha. Unamani kunguye ukhomanda sijana laphana. Elahlekelwe yikho konke foreign land. Kalahlekelwanga yikukholwa kwakhe. Kule into engicela ukuyikhuluma mbijana ke ngiva into lempijana kwesisikhathi. Abantu abanyade sibazi bekhonza, abantu ade sibazi behlonipha, abantu okade ubazi ukhule labo bengabantu abazehlisayo. Abanengi bengaya ku foreign land bafika balahla ukukholwa, batshintsha ukwenza ukukhuluma, babuye bazalini lesigabeni lapha bakhulela khona sebedelela. Abadala babamba umlomo bethuthi kathi ayisimntwana wakobani lo. Abanye akudinga ukuthi baze bachaphe izilwandle. Engakasuka ekhaya abuye edorobheni, xa sebuyele etown ubuyele selahla ukukholwa. Ubuyele selahla ubuntu. Ubuyele selahla inhlonipho. Sehlangana labadala angababingeleli. Izolo besazakale ngumuntu ebantwini. Singalahla ubuntu, singalahla ukukholwa ngokuthi usutshintsha indawo, ngokuthi usuphila nabantu ongakhulanga labo, ngokuthi usukhatshana labazali. Lanxa ukhatshana labazali woba seduze lenkosi. Okwenza abantu abanengi batshintshe bengasuke ebadaleni yikuthi lanxa besibadaleni besiye church, gabaye church ngoba bakhonza umlimo, baye church ukuze bathabisa abadala lokuthi kuzaqhubeka ehlala kuleli gumba. Mzwane ephumile ahlaphume, aphume egumeni, aphumele kukholweni. Singalahla ukukholwa ngoba usutshintsha indawo yokuhlala. Lunkazana esehambe wayale donsiwe, kumbe wayefakwe ebhuthini, kumbe wayelengiswe emsileni webhiza, angiwazi ukuthi wafika njani. Wome endleleni wanganathiswa, chaywa ngempama, lanxa esehleze endlini kaMrs. Potiphar house girl, edelelwa ngokumntwana okuncane so. Kungabuya abantu bemzini enga-introduce house girl bantu. Ongabantwana kweguma so kuyabe kungakuboni. Nama lo house girl bonke kuthiwa ngo-auntie. Kumbe ngo-auntie ngenxa yokuthi osisi bendoda ngwa, kodwa ngo-auntie, kodwa u-auntie wakhona uzabona ukuthi u-auntie waso auntie. Ngo-auntie. Ongadliyo inkukhu lanxa ibulewe. Ongavunyela ukuhlala esofeni. U-auntie onjani avuye ukuhlala esofeni. Kungabuya abantu bemzini uyachaywa ngelihlo ukuthi asuke la. Nanko kungu-auntie nyana la. Ngasela lutho. Kwakumazi uJehova. Kumbe house girl, kumbe garden boy. Ungakhathalekile ukuthi abakuqhatshileyo bakuphethe njani.
ungalahli ukukholwa. Selizweni lapho fike khona into ziyakuhambela usuyingagara yalelo ndawo, ungalahli ukukholwa. Ayesithayi thina ngale kithi sikholwa uNkulunkulu ophilayo. Bengicabanga ukuthi ngabe kuyavuma umama litshela ubaba litshela ubaba kule into engibongayo la ngoMrs Naman. Gadelela thina wena ungabonitshela ngalokho. Nga umprofeti wenu lo uqinile lo uNkulunkulu wenu lamandla ngawalivikela langathunjwa. Uyalalela unkazana ekhuluma abesehambisa kubaba. Hayi bantu asukubambeni lapha. Amazwi ensindiso, amazwi okuphila, amazwi entokozo, ungabi le ndaba ukuthi avela ngaphi. Ngoba le ndaba ukuthi usuwazwile ubusuwamukela ngentokozo, ungawamukela uwatshela omunye lobulephero bese thola impilo lokusila icilo ngonkhala bese siba khona ekhaya ezulwini. Ngabe uMrs Naman wazenzisa wadelela imessenger, wayeza lahlekelwa imessage. Engalahlekelwa imessage umkakhe abesesifa ngomkhuhlane. Baningi abantu abalizwayo ilizwi base bekhangela imessenger bengayidelela sebelahla le message. Ngiyambonga uMrs Naman, Mrs Commander, langabe yesaluthwa ngabantu edlula so ngenxa yomkakhe walalela islave angasiqhathanga esabuya lamasotho ukuthi sikuphathele lo, walalela wasesiyatshela umkakhe. Vele indaba yosindiswa njalo ongayizwa, ikakhulu ungayizwa uvula inhliziyo yakho ongela ndaba ukuthi ngumthembo okhulumayo. Ule ndaba le message ongayizwa ngakwenza ukuthi usuyizwile uhlale phezukwayo. Kule into ezakuthuma ukuthi utshele omunye umuntu. Kazana watshela uMrs Naman, uMrs Naman watshela umdala, umdala watshela inkosi. Inkosi yabibhayisa. Naman went to his master and told him what the little girl from Israel had said. By all means, go, the king of Aram replied. I will send a letter to the king of Israel. Mina ngimzwile unkazana. Ngachonga ukuthi inkosi yami enkosini, ngachonga ukuthi ubaba aye enkosini, wathi ubaba aye kumprofeti. But inkosi isidiveta ngenxa ukuthi inkosi idila lamakhosi. Nanku imlayelo enkosini. Unkazana ekhulume ngomprofeti. Banenge abantu abasilayelayo lapho kungamelanga siye khona. Ngenxa yokuthi bayadelela lokho okukhulunywe. Wayezwe uyakhuluma uNamanda. Ukuthi umntwana uthe inkosi ithi mina ngizakubhalela incwadi uhambe enkosini. Bambhalele tha bayidinde va agade nanguyana nxa efike ebhoda abantu bechede so ngenxa yokuthi wayelele pros abanye bengachedela ukuthi iposition yakhe inkulu sebechediswa icondition abanye nxa becheda sebehle benyenyeza alizayela ukubona na la ukubona ukuthi kumbuse ebhoda kumbuse emchoveni ethawuni ebhasini kungangena umuntu ogulayo so ebamba ibhrugwe so isikhala sebhanti efake kwelokugcina kodwa lengasabambi ibhanti lo muntu ohlezi eceleni kwakhe olwe 10 minutes uhlezi la ebhasini belingazange lixoxisane lonke liku WhatsApp liyaqalisa ukuba lengxoxo ngomuntu lo ongenayo ngenxa yecondition yakhe. Bama abantu so baqasa ukukhuluma. Bakhangela kakhulu.
khangela usephelile awinto kuyamuhla awulamuntu waqasa ukuzi-introduce ukuthi hayi mina sibanda ngingubani hayi bahle baphezu kwendaba sijayele ukuhle sibe phezu kwendaba bengakwazi ukuthi lanxa bephezu kwendaba usendleleni yokuyasila baningi abantu abaphezu kwendaba zethu bakhohlwa ukukhangela zabo kwakumele ngalabo bamjoyina uNamani loba bona babengela lepros babe lamanye ama-problems adinga amandla ezulu baconcentrate kakhulu ku-condition kaNamani bakhohlwa ukulungisisa ezabo inhlupho hlupho esilalo njengomhlaba siba phezu komuntu siyawazi lama-weaknesses akhe siwaqambe wonke lamakona awo bese sikhohlwa ukuthi lathi sizona ezinkulu ezinjengaye siyawadinga lathi amandla ezulu njengoNamani at least noma babemhleka wayesendleleni ukuya ekuthola usizo wena ohlekayo uzasizwa ngubani yena ungcono wayeselayelwe ukuthi esiphambanweni lapha umsindisi wachitha igazi nanguya ehamba asigijimeni wayethwele kumbowa lamagonyetha emlandile ethwele igolide lesiliva Naaman left taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. Nawuya lento zonke dayi ukubhadala siyawuthanda ukubhadala lo ungabhadalwa khona nanguya ba xa efika enkosini yako-Israyeli inkosi Israyeli ikhale umuntu lo vele udinga impi lami indaba njanja kuthiwa wabala verse 8 when Elijah the man of God heard that the king of Israel had torn his robes he sent him this message, why have you torn your clothes? Make the man come to me and he will know that there is a prophet in Israel. Nanzi inkosi ziyangisisa ikhali izidabulele ezigqoko vele wangatsho nokuthi kuhanjwe kuye ayikwazi lutho ayila solution la ile inkinga zayo inkinga enkulu yayilayo ukuthi ayimethembu uNkulunkulu kaElijah azambeni Canaan. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha. Elisha sent a messenger to say to him, "Khathesi kubuya command as one. Xa efika break so amabhiza bahle behle presidential guard bame basaluthe so uElisha ngaphuma endlini yakhe khona ukusukuma nxa wayeqedukile empedeni angavuki nxa wayesidla angayekeli ukudla qhubeka ezidlela abe sesithi esenzayo kuGehazi asita kulabantu phandle ngihambe batshela ukuthi so Elisha sent a messenger to say to him, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you'll be cleansed." But Naaman went away angry and said, "I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of his Lord, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy." Uthi yena umuntu lo akakwazi umuntu ophambi kwakhe. Hey, liyake libezwa abantu ya thina vele amtshela singeke ukukhulume khona.
Uyaphuse ofisini so umuntu abuye le problem yakho umtshela ukuthi hayi yenza so uchasisele angaphume ofisini asukume so athi uyamazi umuntu okhuluma naye uyamazi umuntu okhuluma naye uyamazi yini umuntu wena lo okhuluma naye uyawazi ukuthi ngingubani kulabantu abahluphayo empilweni abafuna ukwaziwa bengaye ebhasini kumele libazi ukuthi ngubani angene ofisini kumele ehlele ethukeni kwazi ukuthi ngubani nangu namano lekala ngathi ingqumbi yeproblem ufuna ukuthi uElisha aphume phandle azomsaluta utena ena lo muntu uyakwazi ukuthi mina ngingubani ngaphumi lokuphuma ukuthi azongikhulumisa at least angibingelele ngimbone ubuso bakhe ngaphumi uyakwazi ukuthi ngingubani akuyekele ukuhlupha abantu ngokuthi babekwazi ukuthi ungubani asifuni kuba kwazi ukuthi ungubani okudingakalayo ukuthi kulungiswe iproblem yakho uphumuye ngikhaya angiyi nxa esithi ngiye kuJordan angiyi number 1 ngidelelwe uyazi umuntu lo uyadelela lo uyadelela uthumela umuntu mina ngumuntu okuthunyela umuntu mina ngumuntu olandwayo ngivele enkosini yakhe ngale yakhala phambi kwami yabovula phambi kwami yena ngasona nkosi ngasona sobhuku ngasonduna ngaso prime minister ungithumela umuntu wadelela messenger wadelela walahla imessage yayizamsisa kulabantu abanengi abahlala belizwe ivangeli but ngokuthi bangobani esigabeni kwenza lingabangalamukeli ngokuthi bangobani emsebenzini abalamukeli ivangeli bathi kalikhulunywanga kuhle bekumele uqale kuchaya national anthem ukuze liqhwaya lifike ezikhundleni zabo ngalo but umlimi kasebenzi njalo lezikhundla zakho lezikhundla zami umlimi akwazi ukuthi ungumuntu ngingumuntu oyisono ofuna umsindisi nango eChayute abesithi yena wes uthi ngiyegeza ku river Jordan ngale kite Syria Damascus kule mfule emihle ababhalayo bayathi ukuthi vele wayiqinisile imfule yabo yayimihle inamanzi acebengekileyo ubona lenhlabathi lenhlanzi phansi but indaba kayikho emfuleni indaba ikumethembeni othembekileyo nango pha angiyi wahlathi ngiyi sengibuyela enxawathi lo muntu ngowafika nguchaya lalelani la empilweni zethu kungabe kulendlela esiyibona ngani ingcono obekumele ngasisindiswa ngayo as long ingasiyo plan kaMlimi lobo ngcono bayo ayilethi insindiso wayele mfule engcono kule river Jordan but noma ngahamba wagegeza ngale emfuleni wakhe wayengasoza sile kule ndlela esibona sasingasindiswa ngayo kule ndlela esibona ngani iyo eklini lehlakaniphileyo ukuthi sisindiswe as long kungasoplane kaMdala lawo maceba clean amahle afundileyo alesikolo awala nsindiso ngoba ngamaplano omuntu plane river Jordan 7 times nase sisebenzisa risk ukuxotshwa ayisebenzi wachisa wathi ayeyeke nxa ngixotsha umsebenzi uphele uyafiphele namhla kodwa ngiyamtshela mina umdala umdala ngiyamtshela nangu echayibhiza efika kumdala esithi se ngiyasalutha sibi yes se Naman servant went verse 13 to him and said, my father, if the prophet had told you to do something great,
if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed? Now they were dula state house where hamba ngibufuna udu. But lapho into esisukeleyo ukuthi wena uyagula kumele usile. Kathi indaba rakubonga xa ungasoze kusebenze siyabona khona ngani. Akona kuphela ukuhamba. Singaba lengqondo enjengaNamani eyokuthi kwesinye isikhathi silalela abanye abantu lanxa bengaphansi kwethu sizehlise sizathola ukusindiswa. Nansi into engibongayo abese sithi okay akonisa amadonka akaqonde ku River Jordan afike eqele phakathi. So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like a young boy. Wacine khonile wahamba waya kweqela ku River Jordan 7 times. Bamba lapha ngicela ukukhuluma lami lawe ongaziyo, lami lawe esazi abanye abantu. Kulaba abantu lokubakhuluma, kulabanye lokubajaja, ohlupho lwakho ukuthi kawubali, engxenye seqele ka2 inamba kuthiwe ngu7. Linda kancane. Umsebenzi lezulu alikaqedi siyakhalisando iyakhalichizela kusalungiswa yikuthi wena awutshelwanga ukuthi ugeze 7 times ulokhu umile ekhunjini lomfula. uNamani uyageza, ungezwa abantu bekhuluma ngawe yikuthi basekhunjini, wena ulalela instruction kamdala uyeqela iRiver Jordan esesiseqela kiyo ngoba silebule Peru obiyisono ngumthombo oligazi lika Jesu, fountain that flows from Emmanuel's wounds. Yikho eseqela khona siphuma iBhayibheli litena wathi efika ku7 ephuma laphana ijwabu lakhe lalinjengelo mntwana omncane. Xa singabuya sizodibha seqele egazini lika Kristu siyahlanzisiswa. Athi ngaphakathi phandle ethu phela sihlanziswa lengaphakathi kwethu siphume sesihlambulukile. Ngelela uJesu uthina etshela abafundi bakhe ofuna ukuba mkhulu kini wasephakamisa umntwana wathi akube njengomntwana. Kasehleni njengabantwana. Kasibethembeni uJehova njengabantwana besithembile. Umlimi asenzele kuhle kule Jordan akudingi ukuthi uhambe. iJordan ikhona eduze kwakho ligazi lika Jesu. Ngoba esiphambanweni laphana sathengwa ngentengo emangalisayo, kwachitheka igazi elikwana umhlaba wonke, igazi elihlanzisisa, gazi elinganqumiyo, sathengwa kwangabi lesikweleti. Asambela na ephuma uNamani nangane sithi pha usale smile kathesi sethabile usehleka abekonda. Then Naaman, verse 15, and all his attendants went back to the man of God. He stood before him. Efike sima lapha makhona ngesmile and said, now now I know that there is no God in all the world except in Israel. I know that there is a prophet. Uthi engihlangane lakho ngokukhulu kulomprofeti. Umntwana ungitshele ngomprofeti. Umprofeti wangitshengisa uNkulunkulu. Sengikwazi. Now I know that there is no God in
all the world. Ha! India, Australia, Zimbabwe, Africa yonke, Asia yonke, Europe yonke. Nazuqambe ngaphi unamani uthi ungangitshela ukuthi kulonkulunkulu angivumi. uNkulunkulu engimaziyo uNkulunkulu kaIsrayeli. Sizobenzani uNkulunkulu kaIsrayeli nguye yedwa uNkulunkulu oNkulunkulu. uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaJacob, uNkulunkulu kaIsaac. uNkulunkulu wami. Nguye uNkulunkulu okumele simethembe. Unamani kasilanga kuphela. Wathola insindiso. Mlima senzele kuhle umlima siphathise. Nxa esebuyela khona phana afika thabe athuma ilivangeli athi kulonkulunkulu ezulwini athi nanku phela lempahla lapha nanka ama TV nansi 2-in-1 lapha lezicathulo ezinhle. Ukuthatha Elisha hayi akuthengiswa lokho into zikamlimi. Into engibongayo ukuthi ususuku ukwazi ukuthi there is a God in heaven. Khonokho ukuthi wena usukwazi ukuthi kulonkulunkulu osezulwini. Ingilosi zonke ziyacelebrate kule party ezulwini ngokuthi wena usuphendukile. Wamazi wamamukela uNkulunkulu osezulwini. Khonokho akuthengiswa. Into yamahara akuthengiswa. Hamba lento zakho. uGehazi wayelapha iBP yakhwela wathi kathi usesenza. Uthe buyela zoyizihamba unamana siqinisa ufunda ukuthi hayi hamba mfunda ukuthi ngithabela ukuthi usukwazi ukuthi there is a God in heaven. Isithobe sithandika. Bekumele mina lawe amalephere empilo, inhlupho zempilo, izivunguzungu zempilo zisichumayeze, zisifundise, senze sibe kwazi ukuthi kulomdala ekhaya ezulwini. Nguye yedwa kumele simethembe. Mama, baba, mprofeti, abantu akumelanga ama-elders bafundisi baphakamise wena kumbe le church yakho. Kumele babekwazi ukuthi there is a God in heaven. Ngoba nguye kumele aziwe, ngumele adunyiswe ukuze abantu bathole insindiso lokukhululeka emandleni esithe singisapha. Nangu manje sigijime lapha samkhuluma kwena uGehazi. Kulento engiyibongayo la. uMatthew 8 verse 1 kusiya ku3. Kulondoda owabiza uJesu wathi na Nkosi Jesu. Ngicela nxa uthanda ungihlambulule. Ngicela nxa uthanda. uJesu wathi I am willing, be clean. Bible lami lithi lona uJesu welula isandla sakhe wathinta umuntu olobulephero. Izolo ngale ubusithi ungaba lobulephero uyehlala khatshana ngale uchayibhera utshela abantu ababuya bezokubona nabadlulayo uthina ngingcolile bakambele khatshana ungabi lo muntu okuthintayo. But uJesu uthe elithola indoda leyi welula isandla sakhe wayibamba ngoba yena usomandla ngumdali. Akula mkhuhlane akathelelwa lumkhuhlane ulamandla phezulu kwemkhuhlane yonke ulamandla phezulu kwemimoya yonke uyayikhuza izwe elula isandla bamba umuntu ongabanjwa ngabantu. High priest wayengambamba umuntu olobulephero, abafundi babengambamba umuntu olobulephero, kodwa uJesu qobo lwakhe welula isandla wambamba umuntu olobulephero. Sihlobo esithandekayo, ubulephero bakho bempilo olamandla okwelula isandla akuthintusile ngoJesu Kristu waseNazaretha. Singabaleka thina sihleke thina yena ngelula isandla ngeluli kuphela uyakutshela ukuthi ngiyathanda ukuthi usile. Bambani la Jesu thina ngiyathanda ukuthi ube clean. Ngifuna ube clean. Ungakhangela indoda kaMark 2 eyayisilini.
bathi behlisa yathi lapha uJesu wayikhangela wathi yena izono zakho zithethelele. Waqala wa-attenda i-spiritual problem yendoda le. Obhalayo uthi yena nxa ekhuluma le ndoda le eselula isandla kaqalanga ngokuyelapha umzimba, wayelapha phakathi, yayingcole phakathi, wayihlambulula ingaphakathi, wayenza yaba ngaklini ingaphakathi kuqala, wasecina ngenyama. Yikho afuna ukukwenza kimi, yikho afuna ukukwenza kuwe. Umlimi asisize, umlimi asiphathise. Abesekhala uJesu kuLuke chapter 4 athi yena ko-Israyeli ngesikhathi sona lesi, ko-Israyeli ngesikhathi sona lesi, Luke 4 verse 27, kwakulabantu abaningi ababulobulephero, bathi kababuyanga ku-Elisha ukuthi abasilise baze bafa le leprosi yabo. Singalahleki insindiso sisekhona. uJesu nguye yedwa owelaphile leprosi yethu. Ngesikhathi sethu kulabantu abaningi abayizona. uJesu ekhona bazafela esonweni, icilongo likhale balahlweni ekhona. Uyafuna ukusenza sibe ngcwele. Ulamandla okwelula isandla sakhe asithinte sibe zindlalifa zombuso wezulu. uNkulunkulu asiphathise, uNkulunkulu asenzele kuhle. Woza kuJesu. Lawe lami njengoNamani sifakazela umhlaba wonke ukuthi akula uNkulunkulu umhlaba wonke ngaphandle kaNkulunkulu wako-Israyeli, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJacob. Nguye umdala. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise, asikhulekeni. Babolongileyo sezulwini, siyabonga ngoba nxa ukhona wena Jesu kule nsindiso empilweni yethu. Cela usiphathise, siyagula ileprosi yesono elula isandla sakho. Siyabonga ukuthi sokulomuthi ligazi leCalvary. Sigcine umuseni wakho uselusinsuku zonke, igama lakho siyakhuleka. Amen.